chibai ule February ni li ania Myanmar thu thar kan ngai thadona chuti rual chuan heng kan thu thar ngai thak tur te hi February ni thum zanlaya kan lak khom tele kan buat sai ani awangin a hun hi February ni thum ti a soi kan nei zeu zewa kan lo khre thiam don nia February ni thum ni lai tho tan khan Myanmar chimlam panakal SSC Burma terrorist sipai motor chu lo bom tumin PDF ten an lo changa ma se mi pui khwal jin veiwak motor atlan ve awangin an lo bom ani chuan poi soilo mi puin an tuar ve ngei don si a mi pui torna a thlen an lo awangin an tingam talawani henglai konga hian in ka na a thlen deuh reng awangin mi pui te chukal lo turin mi pui sipai te hian thu chua an siam thina ma se mi pui thu oilo veiwak te awangin an tum an lo cham mai baka PDF thalai lanau pang tak tak pani chu SSC Burma terrorist sipai te hian an ral thuam tenen manin an soi sakrepa an du to ka an soi sak nuwa an ka plum zuita ani mi pui ta na ding mi pui sipai te hian mi pui ti na thi an hlau ema mi pui te himnan ti in an nun na tha pin an pen chuaka chu wangin mi pui lam poin an thu chua te ngai poimo a zom ram hi apoi mo hle mi pui torna a thlen an hlo awangin mi pui sipai pahni soi sak tuarin ka hlum an ni zui hi apoi tak zet tani Burma rama mi pui te chu sipai tranlui tirna dan an mang don ta Military Council Chairman Senior General Min Aung Hlaing chuan February ni thum khan State Administrative Council meeting a Myanmaram mi pui te chu National Military Service Law in aphut angin sipai antang vek turani ti in na soi hedan sakei hi compulsory military service law ti riat ani bok Military Council chuan conscription law ti riat sipai tan lui tirna dan chu November nili sangni som khan aram chunga mi pale meichia kumbi thlia atuk chin ta tan man thei turin hedan hi alosiam diam to ani hedanin atran chan chu Article 386 of Chapter 8 of the Constitution 2008 ani a achunga a inji ang chuan ram mi puite chu mo phurna duty of the citizen an nei thewa danin a phutlat angin ram veng him turin mi pale meichia kumtling to phot chu sipai antang nge turani ati chung hun laya State Peace and Development Council Military Council sarkar chuan sipai tranlui tir theina order alo chua to a chuta kumbi thlia a soidan chu mipa kumsom pariata tanga kumsom thum panga chin chu sipaya antang nge turani a thiam bik nei expert chu kumsom li panga chin thleng a huamang ate meichia po sipai tang turin kumsom pariata tangin kumsom ni pasari inkar hi phutan nia thiam bik nei tan kumsom thum panga thleng a huam bok don ani an sipai tran hun chung chu kum ni atangin kum thum chung ani anga ram buai nia apuan state of emergency chung ani chuan kum nga thlengin po sei thei ani ang ati sipai tang thei tura lisvel tak buat sai turin venglal hi Mizoram VC LC kan tiang deuh hi anni heng mi te emo wat administrator te mo phurna ani anga an ming zia lu te chu higher authority te nera an the lu turani ati kumtling to sipai tang tura medical examination ma chon tura kal du lo le thu pek zom du lo te chunga poisa choi tira kumthum thleng lungin tan thei ani Sagaing region Kolin Pinlebu township chunga nan CDM sarkar na thok te chu an na bansan vek turin PDF tenanti irawadi Burmese news sinata landan chuan Sagaing region chunga Kolin Pinlebu township chunga sarkar na thok CDM nivelo non CDM te chu local PDF te chuan an na atanga banga an na tho na office chu san vek turin an ti ni in atalang Kolin Pinlebu township chunga sarkar na thok te hi civil disobedience movement CDM nivek turin
local PDF te hian amma in an lo ti to a sarkar na thok non CDM te chu tuna hian an na ban sana an na tho na mun chu February ni somral ma nge ya chu asan vek turin an ti ta ani PDF te chuan non CDM te chu an thu an zom lo ani chuan an ma ni le an chung kwa te sahim na chung changa eng po lo thleng se an mo ani lo thu an soi ani Colin khopui chunga mi pakhat chuan eng wange ti po ka tha thiam lo sarkar na thok then khat chu an na atangin an banga mun la zo ka tanga sarkar na ron thok te po an kholama an ho zel mai boka heng sarkar na thok te hi atam jok chu Education Department Administration Department Agriculture Department atang te in an ni ati Sagang region chung heng township chunga PDF te hi an chakhle a sarkar administration tam tak chu abahla na sa to a village administrator tam tak an bang to bokani hetiang de ubok hian Southern Chin State township mun then khata po PDF te hian non CDM te chu CDM zom vek turin an lo ti to bok ni in kan thulak na chuan a soi Myanmaram sipailal pa chuan thiang hlim takle zalen taka in thanna kan neyang ethnic group tin ten mani state ruai tu an du zong anin thlangang ethnic group tin ten an mani nam ai o palai an than theinan PR system kan mangang democracy federalin kan kal to anga mani state ro in relin nam tinin an mani nam choisan le hum halna an nei thei to ang ti in a soya mase athu soi hi thil tak tak chu ani arin om chi alova heti khopalal adu awanga aram mi puite chunga tharum mangdu hian alal na top tur zong chuan ma alak hi arin omlo hul huala khovel mit muwa thiam achan theinan mai he thu hi asoi ni in nalang MI kem malak nale an thlen chin kalai PDF tan an puang kalai PDF MI kem Burma sipai hoin min run nu khan indin tharle turin thei top chua mala in mun rang ranga kanin sem dara chu kan malak na chu pathian le mi puiten min thlop la tawangin ma kan son ve zela thahnem ngai taka min thlop tu mi pui zong zong chunga lom thu kan soye tu na chuan kan la nei ngai lo ral thuam te chu kan kuta athleng ve tanta kan lom hle ani kan chan ta kan unaw tele tan ina tang mek kan unaw te kha kan rerenga an mun ruak no khat turin mi huai sen kan pung zele tuna hian kan in cher riam mek ani mi huai sen mu hil tho a hune in unaw ten ram nuaya kan lo ngak renga cheu thi le ruam khata dam le tlang khata kan ti thin kha tuna hian mabak thui tak kan la nei kan mel ma te ne a anom theina tur le kan ram alo zalen theinan te poi soilo an tha tak te phuba la tur te hian silai tha le amu thahnem tak kan lama mo a kan mamo channa lo ni la heram zalen na petu hi lo ni ang che he in do na hi atop thlengin I ma chon howang umyang kan mel ma te hi training thatak nei le ral thuam thatak tak nei an ni si a an ma ni beilet nan hian ral thuam tha bok kan mamo ve a ke ni in pasal tha te hian ne na puan zar kan zar thuai theinan thahnem ngai takin min lo tong trai sakreng donania kan ta na tong trai thin tu zong zong te chunga le thil pek min pe thin tu zong zong te chunga lom thu kan soye lalpan ale tam takin malsom chewro seti in thu chua an siamani kan paleta sipain mi pakhat kaplumin pahni an hliam bok chin state kan palet khua military council sipai tele chin mi pui veng him tu pol CDF kan palet te inkara inkana chuakin military council Burma terrorist sipai lamin lai pui an pong ka chu awangin civil mi pakhat ka fu in a thi ani January ni somthum pakhat jinglam daruk le achan ve vela tang khan kan palet kho chunga inkul military council sipai te chu CDF kan palet polin an kapa dar kar khatle achan ve zet anin kapani he in ka na hian military council sipai lamin lai pui antong pong ka awangin kan palet khua a papakhat mulai chu
silai mu in fu in athia heti rual hian mei che pani pon hliam an tuar bok ti thu kan palet tual chhung mi pakhat chuan heti hian a soi he thil thleng hi a thian te ina ania zinga lai puimu ron perin aria na in chhong ni na amulai afu a hreman lovinarin om in nei tu nu le veng danga nu pakhat poin hliam an tuar boka ma se annun na atana hlaom lutuk ani lo an kutle mala afu ani ati heta thi hi kan palet veng number 2 om kumsom thummi komin yan ong ania January ni thum jinglama in ka na chuak hi kan palet kho chunga military council Burma terrorist sipai te in kulna yan ong Pagoda Township Education Directorate Office le Township Administration Office ani in Military Council Burma terrorist sipai pali anthia CDF kan palet lama thi le hliam anom lo thu CDF kan palet chuan thu chua an siamani Military Council sipai ten chin stata operation an nei chunjom renga wangin chin thalai tam takin chin state chua sanin ramdang an pana ma se ral tlan te chuan revolution ngai tha mai lova federal democracy an mu theinan mania ro in rel theinan le in tuklan na aum theinan Military Council chu azung chopa nuai bo veka nakina chin union tundin na konga thok khosel turin CDF kan palet chuan mi puite an fui bokani Myanmar ma sipain thunei na anlak nuwa kan palet township chunga Military Council le CDF kan palet te in ka na wangin CDF kan palet lama mi panga in ramle namtan annun na anlo hlan to ani chin stata thlako chung in ka na Military Council Burma terrorist sipai sangkhat som ni pakot chuang thi in mi puilam sipai somnga pariat chuang an thi to bok Military Council sipai tele Chinland Defence Force te thlako chung anin ka na Military Council Burma terrorist sipai sangkhat chuang an thi to a Chinland Defence Force lama somnga chuang an thi ve bok ti Chinland Joint Defence Committee chuan thu chua siamin an ta lang kalei tamu gango eo telin Chin State Township pakwa Chin mi pui veng him tu pole Military Council sipai ta chu thlako chungin voiza somriat chuang anin kap to a Burma terrorist sipai lam sangkhat som ni pakwa an thi lain Chin mi pui veng him tu polama somnga pariat an thi to thu Chinland Joint Defence Committee chuan January ni som ni paruk khan thu chua siamin an ta langani Chin State a hian nikum sang ni som ni pakhat April ni som ni palia tang khan mindat khuwa a Military Council le Chin mi pui veng him tu pol CDF mindat te hi anin kap trana sang ni som ni pakhat December ni som thum pakhat thleng khan voiza somriat pali anin kap to a heta hian in ka na te naw deuh ta chu tel ani lo thu CJDC chuan ata lang bok Military Council sipai ta chuan kumsang ni som ni pakhat October thlatir chorkar masapera tang khan anoya tha operation ti mingwo in Chin State ta be puian thla ka ma se Military Council Burma terrorist sipai ta chu atuar na sa zoka antang ta hlau thungani sang ni som ni pakhat April ni som ni palia tanga December ni som thum pakhat thlenga in ka na Military Council sipai sangkhat som ni pakwa an thi to a Chin mi pui veng him tu polama mi somnga pariatin Chinland le namtan annun na an hlana Military Council ta kutuarin civil mi som ni pasari in annun na an chan bokti CJDC chuan ata lang Myanmar ma February ni khatatangin Senior General Min Aung Hlayan thunei na pong laka chuchuram pumin du lavin an dodala Chin State ta po ral muang taka du lo na an lan tir chu Military Council lam chuan poi soilo mi pui ven hima ne ka rong taka mana an soi sak zuya wangin Chin State Township prang ranga mani in ven him na tur mi pui veng him tu pol dinalo ni ta ani Chinland Joint Defence Committee CJDC a Chin National Army CNA telin Chinland Defence Force Paul Song pasari antela Chin State Trangrualin operation annei mekani
Indo Myanmar ramri ri khodar khua a anin ka chan Indo Myanmar border trade number 2 konga ri khodar khua a January thatop lama military council sipai tale chin mi pui veng him tu polte in ka na awangin tual chumi tam tak Mizoram lama antlan lutani January ni som ni pakwa chanudar ni vela ri khodar khua wat number 2 triau khua lu na motor te chi terminal gate bula military council sipai tale CNA CDF walngo tangrual te chu anin kapa wat number 2 wa tual chumi mun thuma thena mun ni vel chu ral le lam zo khothar lama antlan chiat thu wat number 2 administrator pu devita chuan heti hiana soi keini ri khodar wat number 2 ramri depa omte chuan veng chung lama in kap thom riat ani a ral le lam zo khothara antlan cheloma in ka na hi wat number 2 atangin mel khat vela hla athlenga ni a khochunga silai mutla le in ka na chuak a omlova ari an riat vele antlan ngala mun thuma thena mun ni vel chu antlan chia a in nei thadeu te chu antlan chelo ti asoi ri khodar khu a military council sipai kema tun nai khan sipai somnga vel an thlen bela chumi nu loka chin mi pui veng him tu pol nen anin ma chona in ka na achuak le zelang ti lau thong takin tual chung mi te chu anom me kani hetia in ka na achua ta ka chuan lau thon na kan nei lian em a in ka na ana sat chuan ral le lama tlan chu a ol sama achan chu ral le lampo veng pakhat angin kanin kalpo veka helama thin thilova muteng ai chuan ral le lama him taka athazok tlatani atibok tuna chuan in ka na achuak to lem lova wat number 2 a mi pui chan ve vel chu zo khothar lama tangin an kir le to a ma se kum upalam le nau pang nei te ro chu hongam lovin an la cham bang ri ani ri khodar khuwa wat number 1 le number 2 veng hi mel ni vela in latani a wat number 2 a in sang khat chuang omin mi pui sanga vel an omani ral tlan mi pui ta chu zo khothara mi zo thalai pol tual chung NGO pol ten omna tu ruah man sakin an lo buai pui ani chin stata military council sipai tele chin mi pui veng him tu pol te in ka na ana sat chho zela wangin chin mi te chu Mizoram lama ni tin an tlan lut renga tun din huna Mizoram chunga Myanmar ral tlan omzat chu mi singli chuang an ni to ani kalai miawa chin thalai thangmuan khual ka hlumani sagai region kalai miawa kum som pakomi chin thalai thangmuan khual chu military council sipai tan ka phlumin ni nuwa achung te chu arwang la tura riat tiran ni thangmuan khual hi January ni som ni pasari tlai lama anna tho na atanga a holam chu in thleng lovin abo zuita a achung ten zonga an buai puilai mekin January ni som ni pakwa khan Kalemiao Regional Command Headquarters RCH compound sipai damdo in atangin afarnu chu arwang la turin anron riat tirani abodan hi January ni som ni pasari khan anna thok kho chu api te ina choa e ngala api ten daruk arito a hoto mairo antia chutia a ho chu ina thleng talawani atuka police station lama ngai venani a police lamin regional command headquarters lam anzota ma se engma channa an muzui talo January ni somni pakwa a farnu chu riat tirani ta a arwang ani le ani lo endik ani nuwa damlo phurna motorin arwang chu kan phur chuaka soisak na nu ma ataksa a omlo silaya ka ania silai mu in atnung lama tanga fu in adul aver tlangani mela sipai lam chuan ding turin kan tia adin lo wangin kan ka paniti in an soi ti in afarnu chuan a soi thangmuan khwal hi January ni somni pasari tlai lama kalai miao tahan veng bugyo ke kongpuya military council sipai te duty na nai chia tai kota akal chu sipai ten an lo kap tamayani thei thu afarnu chuan a soibok ama hi mistir na thokni in zunthum nat na vei anu anaw mi pale afarnu te en kol tu ania athi na chungchang hi an chung telama mi pakhat chuan heti hiana soi
ator chu kan tuar khop mai keini Myanmar ma chuan hetianga poi soilo naupang entirnan ram hnuailama omte chu silai mangin lo in kap ta po ni se apoilo ma se tianga manro pakhat po kenglo naupang chunga silai han me pu ringot mai hi chu adik theilo wani hetianga thil a thleng zel chuan kan naute tam tak chuan an nun na an chan mai theidona Myanmar a hian dan hi a om to lo ang mai ani a mo phurna la tu po anom to lo ani ber poi soilo naupang thi na hi a thlen to lo angai ani ati military council sipai te hi kalai miao bogio ki kong pui kama nai chia tai kotle tuang phila kong penga security post da in nan oma miao la venga chin thalai pakhat po an lo ka phlum to bok kani tahan tru kalai miao konga motor service omlovin khuwa khir zelalani chin mi tamjok omna sagaing region kalai miawa covid-19 3 in kai chong an tamtak ema wangin kalai miawa tanga khodang service motor zong military council chuan January thatop lama tang khan adin tir vekani January ni somni pali khan Indo Myanmar border sagaing region tamu khuwa covid-19 rikai mi somriat chuang mu annia chumi hnuwa kalai miawa po January ni somni parukatanga ni somni pasari ni ni chungin covid-19 rikai mi somni paruk mu chuale ani awangin January ni somni pasari atangin motor service ho chu dintir vek ani thu kalai tu Mandalay Yangon motor service polami mi pakhat chuan heti hiana soi sipai ho chuan covid wang ti inan soya kalai le tamuwa an tamber boka chua an khapa alu lam chuan remti atir lama chuan an test nuwa an kaltir maya passenger ho po an test vek boka ma se tu na chuan test nuwa po a chua theilo motor zong chu min kir tir le veka ji kong khuwa atangin kan kir le a kan har sat pha de vekani mai jin chua a theitak silawa chuan motor chu heti hian kan ding to pani ati kalai miawa hian tun ma deuh chuan kalai tu Mandalay tu Yangon flight chu regular takin a service thina ma se India rama Omicron chithar mu ani thu riat ani rualin kalai miaw airport chu nikum sang ni somni pakhat December ni rukatang khan kharani airline kharani nuwa motor service po tuna chuan ti top ani le awangin kalai miaw mi puiba ka chin state marlama omten harasatna antok na sa leti kalai miaw tual chung mi pakhat chuan heti hiana soi tunlai hi jinvei wak tam hun lai ani a thlona anti topa jin chua a harsat pha a kalai chau po ani lo falam tadim lam tan po harsatna a thlena sumdon na lamemo damlo na lammemo po ni se a boi thlak le ani then khat chu passport the lu turin an kal thina puan thana sumdong te po an tam mai harsatna an tok de uvekani ati tundin hmuna passenger phur motor service te chu dintir ma se bungro phur motorero chu tlan an la phal sakani kalai mi awatanga kalai tu Mandalay tu Yangon motor te chi service pol telin motor service lai som chuang an oma kalai tu gango konglama military council sipai tele mi pui veng him tu pol te anin ka thina wangin monua tu Mandalay tu Yangon chu kalai tu mahamian konglama tanga kal thinani kalai miaw hi India ram nena in kalpo na mun pui berani a kumsa ni somni pakhata tangin covid-19 3 in kai darna ana sattak ema wangin mi sang chuangin covid anlo thi pui to bokani